#1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. DMC Net Radio FM. Sandi ang kamanya, parbatis ang kalibutan. Kami inyogit mapanatian. Mga ambahan nun na makalingaw sa tanan. Bata ka man o di ko lang. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your #1 choice. Kahit na ikaw malingaw sa mga sunata nga ilagi na patugal. Kakaibagin na lain sa tanan. DMC Net Radio FM. Your music, your choice, your station. The official Net Radio FM. Sang Dumangas Mix Club. DMC Net Radio FM. Ang paborito ko nga pamatian. Ganidali na kita tanan. Nululupot sa pagpamati sa #1 Net Radio FM. Sa among nga duhan. Manami ang mga DJs sa mga programa nga unique sa tanan. Ang amon permi kinapamatian. Ang #1 nga Net Radio FM sa amon dughan. DMC Net Radio FM. Your music, your choice, your station. The official Net Radio FM. Sa Dumangas Mix Club. DMC Net Radio FM. Ang paborito ko nga pamatian. DMC Net Radio FM. The pride of Dumangas. Sa atong mga dughan sila ang #1. DMC Net Radio FM. The pride of Dumangas. Sa aton mga dughan sila ang #1. Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your #1 choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your #1 choice. Sa kanyang mga musika, pipit ang mga beats na parang malalakas na alon. Si DJ Vic Donoso III ang tagapaghatid ng saya. Lahat ay humahataw, bawat beat ay daman-daman. DJ Vic Donoso, Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your #1 choice. Okay, sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM, alas 3:27 na sa hapon. Okay, sagit kayo madaan nga hapon, mga kagrupo, mga kaparty. So, welcome sa ato lingaw-lingaw sa mga hapon. Ito na bago ako, kaya atong program is per mga gabi, subong hapon kita, no? Kaya wala man tayo mimo subong hapon. Okay, hindi man kita kalagaw, kaya nagaulan, no? Basta mabasa ang aton yung mga lawas. Okay, kung kamo ara sa inyong mga panimalay, kag medyo hindi ka mo makagwa, no? Hindi lang pagpilitan nga magwa ay basi mabasa pa kamo karon.
Okay, welcome sa aton nga DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Sila po kita magkitawa-tawa kag magkiay-kiay sa buong hapon hasta alas. Okay, siguro hasta alas 5:30 or alas 6 karon sa hapon, ha? Okay, sa mga suki nato sa bilog ng Iloilo, bilog ng Mr. Misayas, bilog ng Panay Island, Philippines. Bilog ng Pilipinas, kag siyempre bilog ng kalibutan via our Facebook Live. Kung ano man ang ginahimo niyo subo, nagapamusi-musi ka mo dan, nagauyat sa mainit yung kape, nagakahig-kahig sa inyong mga cellphone kay nagascatter, or nagapangdaugon na kamo subong. Okay, so akong bahala mag-provide sa inyo sang suwabe nga mga background para gid nga manging kompleto ang inyong mga adlaw, no? Okay, so medyo maulanon subong panahon subong sa aton diri sa Pilipinas. Donoso the third, siya naming buhay. DJ Vic Donoso the third, ang hari ng tugtugan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. DJ Vic Donoso the third, the pride of Dumangas. Tayo na't yumugyo hanggang magdamagan. Lasapin ang saya ng bawat tutugan. Enjoy lahat sa bawat galawan. DJ Vic Donoso the third, the pride of Dumangas. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Okay, nadula ako sa mga dali kaya nanirap ako sa bintana. Si DJ Okay, nagbundak sa bono, so mabatian siguro sa akong nga background, sa akong microphone. Saya, Okay, was-was mo, nagasugod ng ulan, no? So halong-halong kamda ko ni kamon man ka mga party subong sang Iloilo. DJ Vic Donoso. Okay, nag-apekto na ang siyempre ang typhoon nga si okay, nga si Upong. Okay, si Upong. Kaya na sang alas 4 sang agahon, ara siya kuno sa may Eastern Samar. Okay, packaging maximum sustained winds of 10 kilometers per hour. So medyo okay, so medyo minimal man lang pero siyempre kung ara ka mo sa sentro, pwede ka siyempre makapabasa sa inyong mga pulapalibot. Kag pwede siyempre makapadamage sa inyo da mga mga talamna, no? Okay, kung di makamo sa mga party, siyempre pasilong ka mo kay ang tropical storm nga si Upong subong mabatsagan na naton. Okay, wala sang klase sa bilog nga Iloilo or bilog nga Dumangas kag iba ni mga banwa, siyempre nag-declare man yung wala sang klase tungod nga sa tropical storm nga si Upong. Okay, so sa mga wala dyan sang ubrahon sa mga hapon, kag gusto mag lingaw-lingaw, pwede ka mo makapa-shoutout, just drop your greetings sa aton nga comment section, kaya akong bahala magbasa sa mga greetings para sa inyo kasi may mga celebration sa mga adlaw, may mga birthdays. Okay, kasal, bunyag, mga debut, kag mga anniversary. Okay, so just drop your comments sa aton nga or greetings sa aton nga comment section, kaya akong bahala magbasa para sa inyo. Sa dance floor kami. Okay, then of course sa aton nga greetings wala sang bayad, so ang imo nyo lang para maka-satisfied man ako, just share my Facebook Live. Okay, kaya wala masang bayad ang mag-share na. Kag-acknowledge ko man siyempre ang mag-share karon. Kag mag-donate sa ilang reaction sa akong nga Facebook Live. Kag mag-join sa akong nga Facebook Live by sending your greetings dara sa Dalom. Kag may ara kita siyempre nga replay sa akong nga YouTube channel, ang DJ Vic Donoso III. Okay, so malawagan ka mo diri sa bong. Malawagan makamoro karon later on sa akong nga YouTube channel, okay? DJ Vic Donoso the third, the pride of Dumangas.
Okay, once again sa mga nagpulo pang happy dira, no, nagahigop-higop sa mainit nga kape. Ang iba sa mga naghimos-himos na kay matagay-tagay naman. Okay, so may mga birthday subong. Ay, kahapon galit birthday ko, no? So, salamat sa greet ka hapon sa akon. Pero pang, okay, try ko mention ang alam nyo karon kung makita ko pa sa akon nga Facebook. Okay, salamat, good. Of course, acknowledge ka man nag-share sa ilang reaction, like heart. Of course, si Mary Chris Samiro. Dito sa may barangay sa Dumaga sa akon nga cute, siyempre, gwapa nga estudyante. Also, si Karel Dumaop, Donoso Dumaop, or si Timay Dumaop. I don't know kung ikaw ni siya or si nanay niya nag-open siyang account. Okay, salamat gid Timay Dumaop or Karel Donoso Dumaop. Ako mapariente dira, no? Okay, also naman si bro namon Rafi Salis all the way from Barangay Lactoran, Dumangas. Salamat gid bro sa pagtamwa, no? Of course, si Paring Nepi de Pesta. Si DJ Victor no. All the way from Barangay Bakong, Dumangas. Okay, salamat gid pre sa pagtama no, sa akong yung Facebook Live. Pag-donate sa reaction sa akong yung Facebook Live. Ay damang-dama. Okay, sa mga greetings nato, nag-send sa ilang mga greetings, of course, si Paring Nepi de Pesta. Okay, so hamalya pa pre mang hapon, happy birthday sa imo pre. Okay, kahapon pa pre yung birthday ko, no? Okay, isang 23 pa lang may nagatamyaw na sa akon, no? Do excited pa sila sa akon, no? Okay, galing problema kahapon kay may klase, so may obra, no? So nagid ang problema kay dapat trabahoan na before ang pleasure, no? Sang gabi naman medyo nagulan-ulan, okay? So that's why nga medyo daw limited ang activity, pero wala mang problema kay ang celebration niya, pwede na siya anytime, no? Pwede na Sabado, Domingo, as long Mayo lang ang lawas. Okay, importante sa mga birthdays, no? So nag-celebrate sa inyong mga birthdays, kay +1 ka mo. Okay, so happy New Year sa inyo, no? So kung birthday mo, New Year mo na siya, kay tiyan mo na siyang bago mo nga tuig. Ikaw ang tunay na tagapagdala ng saya. DJ Victor Noso. Okay, of course, araman sa kainan, nakita ko si Cousin Romila Gisto. Okay, all the way from Cotabato City. Salamat gid ka sa pagtamo, kapag join. Of course, si Mary Chris Samiro, enjoy. So nag-enjoy ka gid mada sa akon subong or basi pa matyagan mo lang. Okay, salamat gid. Of course, from Paring na Pilipiesta. Okay, pray pa shoutout kay Nining Morina Barolo de Aros. Okay, hindi gid malimutan si amon nga haranista diri sa may okay sa may aton nga Facebook Live. Of course, from okay, so bro Rafi Salis, Solid Digibek sa Lacturan. Okay, nag-ulan mo da bro sa Lacturan. Diri sa may sapaw daw medyo mag-umgum na, no? Okay, so daw kadelikado sa mga nagalagaw-lagaw subong gamit ang mga motorcycle. Okay, tanan naton nga halong-halong kita kung nag-ulan kay during rainy seasons. Roads are just like women, they are slippery when wet. So halong-halong lang gid, no? So hindi pag-ubusan first time, possible ma-helmet ka mo para hindi mabuka ang inyong ulo, no? Di bali magasgasan ang motor, hindi lang mabuka ang inyong ulo. Okay, from Cousin Romila Gisto, good PM insan, pa-shout out and happy birthday po kay Lingerlin Maduyo Permases sa kanyang karawan ngayong araw. Okay, salamat insan, ingat kayo diyan. Diri amo pod insan gadulom gihapon kag kusog ang hangin, okay? Okay, so resulta na sa aton sa mga tropical storm nga upong, no? Uping lang nga wala lang sa mga dako nga mga okay damages, no? Labi sa mga lugar nga medyo lapit sa mga suba. Kaya siyempre expected naton nga ang pagbaskog sang ulan makatuga siyempre sang baha kag pwede maanod ang mga balay sa mga lapit sa may suba, no? So halong-halong lang daan kag pulo panilang kung daw delikado, so evacuate na. Okay, from Bro Rafi Salis, no, ipag-greet happy birthday sa hinablos ko si Alexander Clyde Docdosel. Okay, once again, so shout out ng bongga-bongga kag happy birthday today to Alexander Clyde Docdosel from Rafi Salis na pinakagwapo dira sa may Barangay Lactoran, Dumangas. Okay, once again, so happy birthday man once again kay Lingerlin Maduyo Fermases. Okay, from Cousin Romila Gisto. Okay, araman sa ating Facebook Live, of course, si James Romo Pirales all the way from Cagayan de Oro. Salamat gid James sa pagtamwa. Then si Junior Pitalgo Dapulang from I think daw giding Iloilo. DJ pa shout out sa taga barangay kag
kagum Oyuman Sitio Bito sa Dapulang family. Also W family, Gonzales family, Ditore family, Flores family, kag Katunaw family. Okay. From also si Giao ni magbasa, Giao family. Okay, salamat once again kay Junior Pitalgo Dapulang. Kaya parati kahit saan dumayo, sigaw ng pangalan, umuugong. Okay, once again sa nagahimos-himos ras ang ilang mga okay, tikwi-tikwi karon no. So hindi gid magpatama, ilabi na gid kon sa layo ka mga lugar subong na. So mas manami hindi lang ka maglagaw para nga hindi ka mabasa no. So okay, sa nag-share sa ako ng Facebook Live. Okay, salamat kay 2 James Romo Pirali sa pag-share sa ako ng Facebook Live sa sa Facebook group page nga taga Dumangas Kakon. Okay, nag-aulan man ko no dito sa may Cagayan de Oro. Okay, I think bilog man nga Pilipinas Mundo'y gumugulo, Wala man na pinilian ng ulan kati simpre tigbalagi pasubong na. drop ay na. Okay, si Jillian Donoso doon sa may barangay sa Panumangas. Salamat din sa pagtama. Sa kanyang ritmo'y sumasabay si DJ Vic Donoso III, siya naming buhay. DJ Vic Donoso, Salamat man kay Junior Pitalgo Dapulang sa pag-share sa ako niyo Facebook Live. walang magkakatulad, walang magkakaapaw, magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot, sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. DJ Vic Donoso III, the pride of Dumangas, tayo na't yumugyo hanggang magdamagan. Lasapin ang saya ng bawat tutugan, enjoy lahat sa bawat galawan. DJ Vic Donoso III, the pride of Dumangas. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, once again, sa gusto mag-join sa atong program by just sending your greetings. Okay, just drop your greetings sa atong comment section kay basahan ko anytime. Okay, for the meantime, sumatawa-tawa kita na magkiyakiyay sa atong exclusive mga dance na mixes. Musika, Okay, dali lamang sa the one and only Dance Mix Channel dali sa Dumangas. Kag siyempre ka po dyan ang isang mix master dali sa Dumangas. Kini si DJ Vic Donoso III. DJ Vic Donoso III ang tagapaghatid ng saya. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Dumangas Mix Club. Mix Club DJs. bringing you the hits. Tay ulian naming nanay, kaming duha na diri sa balay. On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Dumangas Mix Club. Mix Club DJs. bringing you the hits. Okay, salamat kay Pretty Champion C all the way from Taiwan for dropping by, for watching my Facebook Live. Okay, si Pretty Champion C. Maayong gabi sa tanan nga mga taga-barangay. Panawagan sa mga dalaga kang soltero diha. Mag-amat-amat na sa atong auditorium kay mag-aumpisa na ang atong pabayle. Mr. Operator, mute abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sa sound system. Disco wala gamuan. Halabira, waswas, bomba, birada.
Okay, from Pretty Champion C, may hapon DJ Cervic nga pogi. And to all the Mangasano. Okay, actually si Pretty Champion C, taga Cali, no? Ito sa abroad. Okay, ito yung swerte sa abroad, no? So, mas marami ko sa abroad kay ang kwarta. Pagtabok diri sa aton, syempre, times 50, no? Diri sa aton yung times 1 kung kaysa kulang pa. Kung kaysa minus 1 pa. Okay, pero ang abroad, hindi man lang sila nga daw nagahampang-hampang, syempre. Masubo man ang ilato nga kabuhi, no? Masubo man nga manami, Pero unlike, syempre, diri sa Pilipinas nga nasa lupang tinubuan, galing kung direct lang yung kagwala ka sa obra, siyempre, masuffer ka sa tawag nga kapigado, no? Okay, halong-halong na sa may abroad, Pretty Champion C. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Bonoso III. Okay, once again from cousin Romila Gisto, all the way from Cotabato City. Okay, pag-greet uli insan ka-happy birthday sa kay Stephanie Madoyo sa iya birthday subong. Okay, once again, so happy birthday once again. Okay, to Stephanie Madoyo dala sa may Cotabato City from Romila, cousin Romila Gisto.
Okay, Ma'am Angelis Datuon, ang gwapa nga teacher sa Baratak Nuevo Central Elementary School. Okay, welcome ma'am to my vlog. Welcome to my live. So welcome to DMC Network FM Dance Party Mixes. Okay, once again, thank you so much kay Ma'am Angelis Datuon. Okay, araman si Lian Iskwatan Duot na tumasuki before nga nagbalik na subong. Mga hapon pre, watching from Gimaras. O, ara ka sa Gimaras subong. Shout out kay Carlo. Shout out ko si Carlo, si Nunoy, si John Paul, si Matart. Grabe nga yung Matart. Charlie kag si Iria May. Okay, sakto ko may panulat mo. Okay, Iria May. Okay, once again, shout out na bunga-bunga to Carlo, Nunoy John. Okay, Nunoy John Paul, Matart, Charlie kag Iria. Okay, Aria May. Okay, doon di po ka-pronounce mayo. Aria May, okay? Ito yung mga style mga ngalan lang ha. Mga tongue twister. Okay, from Pretty Champion C, salamat Sir Vic. Stay safe and God bless you always, okay? Sa mamandra sa imo, so along-along na sa may Taiwan. I'm sure nga okay ka man dira kahit dugay ka na dira, no? So ayoy na ka mo sa imo nga amo. Okay, so yung imo mo just enjoy lang life, ah. Okay, alas 3:50 na sa hapon. Okay, time check, alas 3:50 na. Okay, so once again, acknowledge ko nag-share sang reaction, like heart and care and like. Okay, once again, si Mary Chris Samiro, dito sa may barangay Sapaw, Dumangas. Timay Dumaop sa may Sapaw, barangay Sapaw, Sitio Naluyan. Also si Jonathan Ditablan sa may barangay Talusan, Dumangas. Also si Roxy Dinglas, good morning. Sa may barangay Managit, Dumangas. No regards na kay Kagawad RC Rolling Dinglasa. Kumusta ka na Kagawad? Huwag ka matamaan. Salamat kay 2 James Romo Pirales sa pag-share sa mga heart. Kay Rafi Sales. Bro namon Rafi Sales kay Pretty Champion C. Romila Gisto or kasi Romila Gisto kay si Paring Noy PD Piasta. Okay, sa mga nag-share, of course, salamat kay Kagawad RC Rolling Dinglasa sa pag-share sa ako ng Facebook Live. Salamat man kay Pretty Champion C sa pag-share sa ako ng Facebook Live. Also once again to 2 James Romo Pirales sa Facebook group page nga taga Dumangas Kakon. Okay, may hapon mas again kay Kagawad RC Rolling Dinglasa. Okay, wala ka na matamaan Kagawad. Okay, timplano pa sir ba? Boring ang live, wala katuan. Wala mga invitation na live lang ta kay base ka mag-ulan tudo. Okay, sige lang, wala man to brown Kagawad, live ta na yun. Okay, sa mga grupo namon doon sa may All-Star Riders Dumangas kag Team Tikwe, no? Si bro namon Richard Manyapaw. Okay, si bro Tope or si Sir Chris Binavista sang Dumangas National High School. Okay, si paring Bernard Jun Mosqueda. Si bro namon Dinoy Naldusa. Okay, si bro namon si bro Stibler Nasyongayo. Si sis Sheena Nasyongayo. And of course, si Kagawad RC Rolling Dinglasa nga member man sang Team Tikwe.
what's up? This is Avril Lavigne. Yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up? This is B2K. Hey, this is Ashanti. What up? It's Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. Napasayaw ang lahat sa kanyang mga musika. Pipit ang mga beats na parang malalakas na alon. Si DJ Vic Donoso, the third ang tagapaghatid ng saya. Lahat ay humahataw, bawat beat ay damang-dama. DJ Vic Donoso, the third ang hari ng tutukan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. Ang turntable na iyay parang himala sa gabi. Okay, ras nato na alas 3:55 na sa hapon. Okay, once again, sige kayo mahayudaan nga hapon. Mga kagrupo, mga kaparty, nga nakatutok sa ato sa basaton nga Dance Party Mixes afternoon edition. Okay, temprano pa ko no hambal ni Kagawad, no? So, condition kaguro sir ay. Ano ang condition imo nga? Gasakit ang ulo ko subong. Ano abi kang last batch niya? Wala ka tapusan. Sige lang ha. Okay, this video moments, acknowledge ko siyempre ang nag-greet sa akon nga birthday last time, no? So, of course, panglawagon ko ngalan nyo. So, kung makita ko sa akon yung Facebook Live, of course, ara si ZM Dyna Ikobi, no? Dahil sa may, I think Barangay Bakong Dumanga. Salamat sa pag-greet sa akon. Salamat man kay Ma'am Vit de Monteverde dahil sa may Barangay Balabag Dumangas. Okay, salamat sa pagtamyo sa akon yung birthday. Also kay DJ RR or si Reggie Flores DJ RR. Okay, PBC. Si DJ Vic Donoso. Okay, dalang liwat kay wala gali makita sa akong yung monitor. Okay, so I'd like to give thanks na nag-greet sa akon yung birthday last time no sang kahapon. Nag-send sila mga greetings sa akon yung Facebook Live. Sa mo siyang akon nga display dito sa akon yung Facebook. Okay, sa mga nag-send sila mga greetings, nalawagan na to one by one. Of course, once again, si ZM Dyna Ikobe. Okay, salamat din sa pag-share sa imong greetings sa akon nga okay, sa akon post. Okay, also si Ma'am Vit de Monteverde dahil sa may okay, Barangay Balabag Dumangas, ang retired nga teacher. Okay, salamat man kay RG or si Reggie Flores DGRR PBC. Okay, so happy birthday sir, hambal niya. Salamat man kay Elvin Istong Gabion, happy birthday sir. Okay, from Adrian Dumaplin Kilia, sir, pray happy birthday. Okay, salamat gid pray. Thank you. Okay, salamat man siyempre kay Iado ko Sir Cyril Didel sang Barangay okay, Barangay or Dakutan Elementary School. Happy birthday Maninoy. Okay, so salamat gid. Salamat man kay Lia de la Puerta. Okay, so happy birthday daw, sabi niya. Okay, salamat man kay okay, kay Maria Jima Garcia Guanzon. Okay, of course si Dave Dilag. Okay, salamat man kay Lee Dili. Okay, happy birthday sir. Happy birthday sir. Okay, salamat gid. Thank you so much also kay Dayday Gab. So happy birthday Sir Vic. God bless. Okay, thank you so much gid. Okay, from Yan Honsay. Happy birthday Sir Donoso. Okay, so salamat. Then from Lilani Dibel. Happy birthday sir. Okay, Leslie Marvilla. Happy birthday sir. Okay, of course from Nini Love. Okay, happy birthday sir. Also si Idol or si Elmo de Madara.
Sa may barangay Talusan, Dumangas. Happy birthday, sir. Good health and God bless. Okay, salamat once again. Of course, from Jefferson Pedrita, ako naman siyempre ng estudyante before. Happy birthday, Sir Vic Donoso III. Okay, from Ma'am Ria Dimson sang okay, sa may Bantod Managit Elementary School. Happy birthday, Sir Vic. Okay, salamat gid once again kay Ma'am Ria Dimson. Ang cute kag siyempre guwapa nga teacher sang Bantod Managit Elementary School. Okay, salamat man kay Alana Eden. Ako may estudyante before sa may Sapaw. Alana Eden Fernandez. Happy birthday, Sir Vic. Okay, thank you so much, man. Okay, from Victor Defort, Victor Donoso Defort, ang owner sang Victor Defort Glass and Aluminum Supply. Happy birthday, Brad. Okay, salamat once again. Also si Leo Ladublan Biating, amon nga bro man sa All-Star Riders Dumangas. Happy birthday, bro. Okay, salamat. Of course, si Sheila May Permilos Jamina nga naga-vlog man subong na. Paki-check lang siya nga profile. Okay, naga-vlog man siya. No? Salamat, gid Sheila May Permilos Jamina. Ang ako ng estudyante before diri sa may Sapaw. Salamat man sa greetings from Lida Dilotabo or si Inday Bilit, no? Happy birthday, Noy. Okay, bala niyang hayo ko si Nonoy. Okay, salamat once again kay Lida Dilotabo. Of course, from Chelsea Jean Dahan. Happy birthday, sir. Ako man nga cute nga estudyante sa may Sapaw Elementary School, no? Then from Amay Pabicon Jucampo or si ano ganing call sign niya doon, nilipat ko. Okay, si I think Blackjack, no? Okay, happy birthday, sir. More birthdays to come. Okay, from Sir Rogelio Arcelon Jr., ang gwapong principal sang Dakotan Elementary School. Happy birthday, Noy Vic Donoso III. Okay, from Sir Rogelio Arcelon Jr., siyempre ang principal sang Dakotan Elementary School. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, salamat man kay Timay or si Timay Dumaop or si Karel Donoso Dumaop. Ako na cute nga estudyante sa may Sapaw, no? Happy New Year, sir! Joke, happy birthday. Sir, balos lang na sa imo, sir. Kaya bala mo sa amon nga kwarto, kung may birthday gani, ang amon nga greetings, hindi happy birthday, kundi Happy New Year. No? Kaya kung birthday mo, siyempre New Year mo na siya. So, ang amon nga nakasawaan, or nakaandan nga pag-greet sa my birthday is Happy New Year. Para something yun naman, no? Hindi kami suno-suno sa iban. Okay, basta salamat gid Timay Dumaop or si Karel Dumaop. Okay, sa pag-greet sa akon nga birthday kahapon. Of course, si Ma'am Lisette Niva Bidro sa may Patlad Elementary School. Happy birthday, sir, sabi niya. Okay, salamat gid. Okay, si Ma'am Ami Grace Villa. Okay, Lucero Villa sa may Barangay Sapaw. Siyempre, ang gwapa nga teacher sang okay, Lactoran Elementary School. Happiest birthday, DJ Master. Wishing you all the best. God bless. Okay, salamat once again kay Ma'am Mary Grace or Ami Grace Lucero Villa. Okay, from Kim P. Donoso, nag-greet masakon kahapon. Happy birthday, sir. DJ Vic Donoso III. Okay, salamat, Ged. Okay, so from Ma'am Jillian Di Store Di Madara, ang gwapa nga teacher sang okay, sang Bantod Managit Elementary School. Happy birthday, sir. Okay, salamat. Salamat man kay Princess Jigo, ako nyo nga cute estudyante sa may Sapaw. Happy birthday, sir. Salamat sa tudlo mo sa amon. Nagapamatik yung mga kamo, ha? Siyempre, no? Okay, salamat man kay Jumari Doctorero sa mga greetings kahapon. Happy birthday, sir, daw. Sir, daw sabi niya. Okay, si Inday Rosalinda Dibel. Nag-greet man kahapon. Happy birthday, Sir Vic. Okay, salamat once again. Okay, si Ma'am Arlette Ardalis Indincio, ang gwapa nga teacher sang Ermita Elementary School. Salamat man sa pagtamyaw. So, happy birthday, Sir Vic Donoso III. Okay, si Jen Bisana, happy birthday, sir. Okay, salamat para also si Christian Roger.
Okay, so salamat man kay April Martisano Lonasco for your greetings. Happy birthday po. Also from Justin Blas Lustan. Okay, so happy birthday DJ Vic. God bless. More viewers to come. Okay, salamat din sa pag-support. Ikaw galing ako nga rising fan. Okay, by the way, ang ato nga greetings rin no, si Ri Giliagan. Good afternoon, DJ. Okay, mayang hapon mo na si Imo. Also, once again, from Junel Pitalgo, Dapulang, pa-shoutout kay RC Loyola nga naga-car wash ni Tatay Pisto. Di ba nag-aulan sa inyo sa bang? Isama siyempre maulan-ulan na. Okay, salamat man kay Myra Lynn Mir. Doon sa may barangay sa Pau Dumangas, no, sa may City ng Uyan. Happy birthday, sir. Okay, naman siyempre ang guwapa nga teacher sang Pulao Elementary School nga si Ma'am Tercy Ferrer Amihan. Happy birthday, Noy, sabi niya. Okay, thank you, good ma'am. Or si Maring Tercy Ferrer Amihan. Okay, nag-greet masakon si Stephanie Dumopoy Dianon. So, kung siya sang... Okay, so sa military ni siya, no? Okay, so happy birthday, sir. Okay, thank you so much, Ged. Also, si Naan Dolorfino Portiza. Okay, amal niya ko, no? Happy birthday. Okay, thank you so much, Ged. Once again, si DC Abaygar. Akon nga batchmate, no? Happy birthday, sir. Okay, salamat once again, DC Abaygar, dito sa may barangay Lakturan, Dumangas. Okay, from Sir Lumi Deloria, or si DJ Leo, sang RCFM 103.5, kag Short FM 101.5. Happy birthday, lipat gid ko kaina, nagasako ko to, lang ako to, oh. Nakalibre ko tani iba. Okay, ginahagad ta kayo na mamahaw, di kapon mamahaw, di ba? Okay, ang basta mga mapuslan, mga mapisan, mga masako na. So, ang hindi mapuslan, hindi na masako, no? Okay, salamat once again kay DJ Leo or si Sir Yumi Deloria sa pag-greet sa akon nga birthday kahapon. Okay, si Irvin Binig Ilnas, akon nga hinablos sa may Metro Manila. Sa ambal niya, happy birthday, more chicks to come. Grabe, gidya, ha? Chicks gidya. Mabuot bala ko ya. Di ba kagawad, no? Kagawad Rolling Lasa. Okay, si Milo Jilin Gregorios. Happy birthday, sir. Okay, salamat, Ged. So, from Ma'am Yodilina Takuyan, ang gwapang teacher sang Balabag Elementary School. Happy birthday, Sir Vic. Okay, thank you so much. Then ako mga gwapang estudyante before, ng aras sabong sa may abroad, no, si Mercedes Batuigas. Happy birthday, sir. Okay, so kahapon yung greeting sa akon. Then si Genevieve Oren, ako mga estudyante before, no, happy birthday. Okay, salamat. Kag siyempre ako nga Iyada, ang ex-girlfriend ni Iyado, Sir Cyril Didel, no? Si Ma'am Florence Miha Bilusa Didel. Happy birthday, Maninoy DJ Vic Donoso III. Okay, thank you so much once again. Okay, from Clark John Diha, happy birthday, DJ Vic. Okay, salamat once again. Of course, si Kit Laxi Daruka, happy birthday. Okay, si Raquel Bukid Donoso, happy birthday po. Okay, so salamat man. Si Prince Turmamon, akon man nga cute nga estudyante sa May Sapaw. Happy birthday, sir. Of course, si Jocelyn Saniga dari sa may barangay sa Padumangas. Happy birthday, sir. God bless. Then si Saiden Cindy. Grabe nga lang, tatlo. Saiden Cindy. Okay? Ang ako nga gwapa nga estudyante before sa May Sapaw, no? Happy birthday, Sir Vic. Okay, si Maria Lassie. Okay, Padios Blanco, happy birthday, sir. Okay, thank you. Of course, si Ping, no? Si Ping Dunlao, dahil sa may barangay sa Padumangas. Happy birthday, sir. Okay, si Tito Sarmiento. Puro ko mga estudyante nagtamyo sa akon. Siyempre, no? Wala naman mga kontra ko, no? Happy birthday, sir. Okay, salamat kayo once again. Then si LG Dunlahon Villa. Happy birthday, sir. God bless. Okay, thank you. So, from Kagawad, John Mark Sinorio sang Barangay Hardin, Dumangas. Happy birthday, Sir Vic Donoso III. Salamat man kay Girly Dianon Dugayo. Okay, happy birthday, sir. Sabi niya. Okay, amin siyang teacher sang
Lacturan Elementary School. Okay, si Timay or si Kareo, happy birthday sir. Vic Donoso III, kadawa na siya mag-greet sa akon. Si paring Oliver Dumaplin Kilya, happy birthday sir. Okay, salamat Ged. Also si Risa Molina sa may Metro Manila. So happy birthday sir. Okay. Salamat sa greetings. Of course si Charity Lisa, Rigon Estipuna Dungor. Okay, also si Miss Larda, doon sa may barangay sa Pau Dumangas. Happy birthday, sir. God bless you. Okay, once again, salamat, Ged. Okay, nag-aulan man kuno dila sa may dingli na. Salamat man, Junel Pitalgo, Dapulang. Okay, si sis namon siya na siya ngayon. No? So, hambal niya, happy birthday. +1, happy birthday, bro. Okay, salamat once again, Shin. Sis siya na siya ngayon. Okay, si Lorraine, si Ma'am Lorraine Dikito Dimson, ang gwapa nga teacher sa Cali Elementary School. Happy birthday, Sir Vic. Okay, salamat. Of course, si Ma Maria Wende Villa, dari sa may barangay sa Paudumangas. Happy birthday, sir. Of course, si Ma'am Darlene Tara, no, doon sa kunin siya sa may Balod Elementary School. No, salamat gid ma'am sa pag-greet no kahapon. Idna Dipita Legarde, so happy birthday Cas, Vic. Okay, salamat. Of course, si Gloria Navarro de Alio or si okay, si Panda, no, doon sa may barangay Managit, Dumangas, no. Happy birthday, idol. Okay, salamat. Then si DJ Blues ang Short FM 101.5 or si Lucia Madrilon. Happy birthday, sir, DJ Vic. Okay, salamat. Then si Binchel Gabion Andaya. Happy birthday, sir. Okay, salamat man. Kag of course ako mga idol nga DJ kag nag-MC sa mga battle. Kag siyempre nag-live man sa may Kalinog, Iloilo. Si idol paring Dave Johnson. Okay, happy birthday, sir, kumpare Vic Donoso III. Okay, salamat kay the idol paring Dave Johnson. Okay, of course si DL Dopit Distor. Happy birthday, sir. Okay, si paring Joaquin or si G-Boy Di Mawalo doon sa may Metro Manila, no? Pre, happy birthday. Okay, salamat, Ged. Of course, si DJ RJ Villagracia di Chusa doon sa may Roa City. Happy birthday, sir. Okay, ako na estudyante doon sa may abroad, no? Sa may Canada, si Jubin Banabatak Dikito Tachado. Sir, enjoy more birthdays to come. Okay, salamat. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, another greetings from Roldan Ramirez Dinglasa. Sir Vic, happy birthday. God bless. Okay, thank you so much. Get also si Risa Cobiro. Dala sa may Barangay Talusan, Dumangas. So, happy birthday, sir. Okay, from Madam Cristala sang RCFM 103.5 kag Short FM 101.5. Happy birthday, Sir Vic. Okay, thank you so much once again kay Madam Cristala. Okay, ang gwapa nga teacher sang Dumangas Central Elementary School. Okay, si Ma'am Marilo de la Piña, sambal niya, happy birthday, Nonoy. Grabe, Nonoy, gidya. Okay lang ang Nonoy, basta hindi lang Inday, no? DJ Harold or si Ken sa may New Lucena, Iloilo. Happiest birthday, Sir Vic. God bless. Okay, salamat once again. Okay, ang gwapong school head sang Cayos Elementary School nga si Sir Alan Zarosa Dalida or ako na nga kumpare. So, happy birthday, pre. Salamat gid pre sa pag-tamwa kag pag-greet sa akon kahapon. Okay, from Arian Di Payermo, happy birthday, sir. Okay, salamat, Arian. Okay, si Jalia Di Marana, happy birthday, sabi niya. Okay, of course, si Arnel Aguinaga, no, da sa may Barangay Tambubo, Dumangas. Happy birthday, sir. Okay, salamat once again. Then si Omar Yap Montaño, happy birthday, sir. Then of course, ang ex-girlfriend ni DG Comtech, nga si Marilo Ligada. So, hambal niya, happy birthday, sir. God bless you always. Okay, of course, si Babes Calaor Caldina doon sa may Canada, Toronto, Canada. Happy birthday. Happy na birthday pa. So, dapat kami mga birthday, dapat may beer ginaya. Kaya ang birthday, okay, nagaray man sa word nga
birthday. Okay, dapat may beer sa birthday. Okay, salamat once again kay Bibs Calaor Caldina or si Digicates. Ay napakasarap. Sa dance floor kami halos lilit. Okay, so si Apple Dunlao, happy birthday sir. Okay, salamat. Si Remel John Diaz, happy birthday sabi niya. Kag siyempre ako siyempre nga bago nga kumpare nga naga-live man dala sa may pututan Iloilo. Kag naga-MC man sa mga batol-batol ang DJ sang Banwa. Okay man ang kuan nga bansag DJ sang Banwa, of course si Idol paring DJ King Fortune. Okay, salamat gid pre sa pag-tamyaw, no? Okay, si Henley, no? Donoso, happy birthday Sir Vic Donoso III. Okay, nag-greet man sa akon kahapon si Black Barbie or si Sir Apang, Sir Gasi de Fiesta. Ang sexy nga teacher sang Bakay Elementary School. Salamat gid Sir Apang sa pag-tamyaw, no? Of course, si Ma'am Hinidina Lacombo, ang retired nga teacher sang sang Bantod Fabrica Elementary School. Happy birthday, Sir Vic. Enjoy your day to the fullest. Okay, salamat gid, ma'am. Ako man siyempre nga gwapo nga kumpare. I don't know kung nag-retire na ni si pare ko. Okay, doon manag-retire or naka-retire na. Si paring Romeo Dromal dara sa may Barangay Cali Dumangas, ang gwapo nga teacher sang PD Montfort Central Elementary School. Salamat gid, pre. Okay, salamat man kay Ma'am Rotsi Solano Cangriho. Sa din ka gani, ma'am, sa may Kayos, no? Doon nalipat ko. No, Kayos ba? Okay, ang gwapang teacher sang Kayos Elementary School nga si Ma'am Rotsi Solano Cangriho. Happy birthday, sir. God bless. Okay, salamat. Okay, of course, si Dayan Douma, happy birthday, sir. Andy Donasco or RD Donasco sang DORC. Salamat gid sa pagtamwa. Tamo kapag greet kahapon sa akon kahapon. Okay, Queen Marts Lacorte diri sa may barangay sa Paduanga, sambal niya sa happy birthday, sir. Okay, thank you so much, Ged. Okay, si Ma'am Glo Sobremisan or si Ma'am Gloria Kukoy. Okay, amal niya happy birthday. Okay, salamat gid, ma'am, ang retired teacher sa Makina Elementary School. Okay, salamat man kay GDM sa Hiponia Donoso. Maring Pamila Giding Lasa sa Bibi dala sa may barangay Tambubo sa may Sala Street, no? Sa happy birthday, parikoy. Oy, the birthday ni bala subong mo. Kahapon kung sa kadlaw, do nagasundan na lang kami nga duwa. Salamat gid, ma'am, ma'am Maring Pamila Giding Lasa sa Bibi. Okay, ang gwapo man siyempre kag macho nga school head or head teacher sang Pulao Elementary School nga si paring Ardiles Gaborno, Sir Ardiles Gaborno Piad. Happy birthday, pre, sabi niya, no? So, salamat gid, pre. Okay, once again, ang school head or head teacher sang Pulao Elementary School nga si paring Sir Ardiles Gaborno Piad. Okay, salamat man kay Larry Dialio sa pag-send siyang greetings dala sa may barangay Talusan, Dumangas. Of course, si DJ Tansky Feliciano Casalan, ang sikat mga remix maker dala sa may Antique. Okay, salamat sa pag-greet sa mga greetings hapon. Okay, ako yung estudyante before nga si Rosalie Molina. Happy birthday, sir. Doon nakatamyo ka na kainan, no? Okay, Shane Marie Di Maisip the second. Happy birthday, sir. Kag si paring Bernard John Mosquida, ang gwapong owner sang Busilak Eatery or Busilak Restaurant, no? Salamat kay pre sa pagtamyaw. Also si Rosemel Galas Concepcion. Mabal niya, happy birthday, sir. God bless. Okay, salamat man kay Rex Delantero or si Molmol do sa may barangay Ermita Dumangas. Happy birthday, sir. God bless. Okay, salamat man. Then siyempre si Sir Andy Villaranda. Ang hambal niya sa akon single. Hindi double, single daw. Anyway, salamat kay Sir Andy Villaranda. Salamat man kay Ninin Tugunan Fernandez sa pag-greet sa akon kahapon, no? Hambal niya, happy birthday all the way from Hong Kong. Okay, salamat, Ged. Okay, si Judith Delfinado dala sa may barangay sa Pau Dumangas. So, hambal niya, happy birthday, Noy. Okay? Kag siyempre ako mo niya, Kasin, sa may Metro Manila. Happy birthday, Kasin. Salamat, Ged, Kas. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice.
This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.listentomyradio.com. Okay, si Marites Gallego, Aptingo Gallego, nakakaman estudyante na sa may sa Pauno. Happy birthday, DJ Beck. Okay, salamat gid Marites Gallego sa mga sa ako niya Facebook Live. Of course, si Wendy Kapuspos Kabatia. Good afternoon, Sir DJ Beck. Okay, sa may hapon man si imo. Kumusta dala sa may Marikina? Nagaulan-ulan man. Okay, si ZM Dyna Ikobe. Ikobe. Happy birthday, sir. Pa-shoutout sa Amparo Pharmacy. Amparo Pharmacy, Barotac Nuibo. Duty gid tanan. Amparo Angel. Salamat, sir. Okay, mga dalaga pa na nag-duty da. Okay, so basi may mga wooper ka mo da. Pamuta mga lang. Panglawago natin mga nagpamati dala sa may Amparo Angels. Dala sa may Barotac Nuibo, Iloilo. Okay, salamat gid once again kay ZM Dyna Ikobe. Okay, from Kagawad, rolling ng lasa, basta mayo ka nga tao, damo gid gagrit sa imo, sir. Okay, amo man na naton nga kalipay. Inabla nga may nakadumdum sa aton, no? Okay, bala nyo, hindi man lang totally kwarta makapalipay sa tao, although nga ti malipay kagima kung damo ka sang kwarta. Pero kung namin sang feeling kung damo ka sang kilala, kag damo nakadumdum sa imo, no? Okay, so happy birthday, sir. We're from Amparo Pharmacy from ZM Dyna Ikobe. Okay, thank you so much, good. Okay, ang guwapa nga teacher sang Zaraga Elementary School. Ako man siyempre kumari kita, ma'am, no? Okay, kumari kita kay Sir Jan, no? So, hello, Vic. Level up, good ba? Okay, wala problema, ma'am. Kaya nagalingaw-lingaw mo na ni mama. Wala man isang halong masamang bisyo. Just, expressing my passion, kag pang tanggal stress, no? Okay, happy birthday lang Jan Gali. O, kahapon pang birthday ko, Ma'am Rima Sipasio, okay? Gaduty ka pa or ka na? Graduate na? Daw wala ko update sa imo. I think daw wala pa no, kayo daw kabata pa sa imo, Daw wala pa guro, ano? So, salamat gid Ma'am Rima Sipasio sa pagtamwa sa akong Facebook Live. Then from Pretty Championship, happiest birthday DJ Cervic nga pogi, stay healthy and more blessings to come. God bless. Okay, salamat gid. Pretty Championship all the way from Taiwan. Okay, sa pagpadayon sa akon mga greetings, of course si Lynn Villa, ang kagawad diri sa may barangay Sapao Dumangas, no? Happy birthday, sir. No, estudyante ko man ni siya before diri sa may Sapao, no? Then si DJ Dexter Masasi Masalihit, no? So, happy birthday, pre. Kung pareha kami ni kay DJ Rimar, no? Salamat gid, pre, DJ Dexter sa pag-greet sa akon kahapon. Then si Ariel Dodoy Balsina. Happy birthday, sir. Okay, salamat man kay Angel Galas Idulan. So, happy birthday, sir. Hamal kahapon. Kagang pinaka-cute nga teacher sang Dumangas Central Elementary School. Nga si Sir Ojik Sitablan, nag-greet man sa akong kahapon, happy birthday. Okay, thank you so much, good sir. Then si Sonny Hamiro, dito sa may barangay Sapao Dumangas, happy birthday, sir. Okay, Lister John Baitos, dito sa may Dumangas, no? Okay, ang DJ sang RCD Sound Pro, no? Okay, happy birthday, sir, ambal niya. Then si paring Gilbert Sabibi, happy birthday, Sir Vic. Okay, salamat, good. Salamat man kay Sir, kay Ray Di Maisip sa may barangay Sapao na for your greetings kahapon. Okay, salamat man kay Donsky Mangadlaw. Okay, kay bro ko, idol ko man, DJ Mitz Gutierrez dira sa may may Santa Barbara, Iloilo. Ang sikat mga remix maker, no? Nga members sang Panay Mix DJs kag Santa Barbara Mix Club DJs. Okay, salamat sa pag-greet sa bro. Okay, DJ Mitz Gutierrez. Okay, ang gwapa nga teacher sang Ermita Elementary School nga si Ma'am Jen Casamayor Dimiren. So, nagtamyaw man kahapon. Amalia, happy birthday, sir. Okay, salamat gid ma'am sa pag-greet sa akon kahapon. Of course, si Lorraine Donasco, happiest birthday, Sir Vic. Many more birthdays and more and blessings to come. God bless. Okay, ulupod kami ni Sis Lorraine Donasco sa DORC, Dumangas United Radio Communicators. Naman nga grupo, no? Salamat gid sa pag-greet sa akon kahapon. Ang akon nga yado nga sikat man siyempre nga DJ sang RCFM 103.5 kag sang Short FM 101.5
ang idol sang tanan nga si DJ Jupiter. Okay, salamat iyada sa tamyaw sa akon kahapon. DJ Victor Noso. Okay, si Kagawad or ex-Kagawad Victor Yermo, happy birthday sir. Then si Arlene Rilon, dala sa may Hong Kong, no? Happy birthday sir Vic. Okay, salamat gid. By the way, balik kita kay Victor Yermo. Okay, isa namon ka mga singer namon sa Aranista, no? Kag base makaharana kami sa Domingo, no? I-update na namon kamo kung madayon kami sa Domingo. Kaya kita kabalo base bala mag-inulan todo, no? Kag hindi na bation ng ang kanta, mas bation pa ang ulan. Si DJ Victor Noso III, siya naming buhay. Okay, salamat man kay Mili Dilicana, ako nga kasin dira sa may Bulilaw or sa may Barasan. Ang teacher sang Bulilaw Elementary School, sambal niya happy birthday Noy. Okay, salamat kay kasin Mili Dilicana. Okay, si Ginabel Donoso, ako nga gwapang estudyante nga taga Barangay Sapao City Naluyan, no, pang kuan siya pang beauty queen. Actually siya na ang former queen diri sa may Barangay Sapao, no. Junabel Donoso. Okay, ako man pariente sa may Sapawan. Then si Leonardo Liete, happy birthday sir. Salamat gid kay din si Cubo Bison. Happy birthday sir. Okay. Then si May Bernantes, happy birthday sir Vic. Okay, salamat gid May Bernantes. Okay, si John Carlos Delon, ako si John TV4 sa may Sapao. Happy birthday sir. Okay, salamat. Of course, ang ex-Kagawad sang Barangay Sapao de Mangas nga si Grace Alba Delon. Happy birthday DJ Vic. God bless you always. Stay safe. Okay, salamat gid Inday Grace Alba Delon. Then si Jo Hangko. Grabe nga lang niya si Jo Hangko. Happy birthday, sabi niya. Okay, ang gwapang teacher sang Balabag Elementary School, no? Si Ma'am Gisrel Ann Cabocos Dohina. Nag-greet man sa akong kahapon. Puro gwapa nag-greet sa akon ba? Puro gwapa. Sana all. Okay, ang balya, happy birthday Sir Vic. Okay, salamat once again kay Ma'am Gisrel Ann Cabocos Dohina. Okay, so nag-greet man sa akon kahapon si Ronnie Donisa, no. Actually, ulupot kami ni kapon, tikwi-tikwi, no. Nag-inom kami lang kapon, kaya nag-inulan, no. Wala man kami kapag-gusto ay pagkaga may klase kanin. Ganun kaging cancel ang klase tungod sa tropical storm nga si Upong, no. Okay, sa ako mga estudyante sa may Sapao, si si Rina Lee Dimagaes, no. Salamat, Ged. Happy birthday, sir. Hambal niya. Okay, then si ako man nga amigo dra sa may Dueñas Iloilo, ang teacher man sa high school nga si Sir Lionel Macaya Guarnes. Happy birthday, Mig, hambal niya. Okay, happy birthday. Salamat kid. Salamat kid, amigo Sir Lionel Macaya Guarnes sa mga greetings kahapon. Okay, salamat man kay Philma Nicor Donoso or si Che kahapon sa mag-greet sa akon. Happy birthday. Of course, kay Idol Evelyn Bandirado Palma, no, happy birthday. Okay, thank you so much, Ged. Okay, kay Kasin Neil Anilida Dipita Landoni, happy birthday, Kas Vic, okay? Ari nga pinaka-unique nga greetings. So, happy birthday, DJ Vic. Okay, by the way, this is from Kagawad RC Rolling Lasa. Happy birthday, DJ Vic. Ako yan, nagpasalamat sang dako sa imo. Padayon lang sa ang tikwi. Okay, good health, more chicks to slice. Ay nano, more cake gali. Grabe, chicks gidya. And more power sa mga sunod mo nga mga plano. Thanks liwat, happy birthday. Reveal be sir, pila na edad mo. Okay, ang mga celebrity, actually, wala na nag-reveal sa ilang mga edad, no? Basta mga celebrity, wala nag-reveal sa ilang mga edad, no? So, never mind sa edad, importante nga nag-exist Japan, na. Okay, from Ma'am Janice Poras Pistanyo, ako nga kumari dra sa may Dueñas Iloilo. Happy birthday, sir. God bless. Okay, salamat once again kay Ma'am Janice Pistanyo. Okay, si Chubby Prudente dra sa may Barangay Hardin Dumangas. Happy birthday, sir. Okay, salamat gid kay Chubby Prudente. Or si Bobby. Ano si Bobby nga nagapanawag sa amon sa may Short FM.
Okay, si Ma'am Erna Dikito, ang, okay, liwat, TikTok. Si Ma'am Erna Dikito, ang gwapa nga teacher sang Sulangan Elementary School, nag-send mas ang greetings niya. Happy birthday! Okay, salamat, Ged. Siyempre si Dodoy Kaybay. Okay, happy birthday hambal niya. Then si Jassy Simpas Brandis, all the way from Barangay Bantut Pabrika. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, once again, from Jassy Simpas Brandis, ang Barangay Bantut Pabrika, Dumangas. Happy birthday, DJ Beck. Okay, salamat kita also si Jeanette Donoso Corsilias. Okay, salamat man kay Ma'am Elma Villa, ang gwapa nga teacher sang Balod Primary School. No, happy birthday Sir Vic. Okay, salamat once again. Salamat man kay Ma'am Glissy, si Glini Duliesco Odango, nasa may Bacolod City. No, happy birthday, more birthdays to come. God bless. Then from Rini Boy Gabawa, happy birthday, sir. Okay, so salamat. Kag siyempre ako mga idol nga remix maker dahil sa may Western Visayas, sa may Panay Island. No, si DJ Dimotrex, no? Actually, iyado ko ni siya sa kasal. No? So, happy birthday, Maninoy. Sa iyo na ang lahat, pati kagwapuhan. Tuod bala? Stay healthy na lang para wala sakit. Good health, good termi. God bless amigo ko nga Maninoy. Okay, salamat gid DJ Dimotrex. Iyado DJ Dimotrex. Duari ka kuno sa Iloilo, wala kita nakabanding ba? Okay, salamat once again kay DJ Dimotrex dira sa may Pasay City. Okay, Daniel Delfin dira sa may Barangay Talusan, Dumangas. Happy birthday, sir. God bless. Okay, salamat. Then si Sir Ricky Sumagay Saidador, ang aton nga weather forecaster dito sa Dumangas. Nga siya nag-send sa mga info kung anong matabo sa aton nga panahon. Okay, happy birthday, Migs. So, actually, miguhay kami nga duwa, no? Salamat gid Sir Ricky Sumagay Saidador. Okay, then of course, ang newly elected nga SB member sang Bano sa Dumangas nga si SB member Francis Kiko Tamisen. So, happy birthday, bro. Actually, kung parehay kami nga duwa sa kay Katupang John. Okay, salamat gid SB member Francis Kiko Tamisen. Okay, sa itong greetings sa ako ng Facebook Live para si Doms Bisiti, kagambal ni Kagawad RC Rolling Ding Lasa. Ilabi na gid, sir, damo gapalangga sa imo. Okay, sana all. Sana all. Okay, basta hindi lang kagawad ba ang mga babae magpalangga sa akon, ha? Sana all. Bulag kong babae magpalangga sa akon. Okay, araman si Erlen Del Pinado, all the way from Barangay Sapao, City Naluyan. Ang akon nga cute nga estudyante drano. Kag mabuot siyempre, hindi sa pladita. Okay. Salamat kay Erlen Del Pinado sa pagtamo sa akon nga Facebook Live. Okay, pa sa mga greetings, no? So, si Lodisa Renz Drilon sa may Barangay Talusan, Dumangas. Okay, happy birthday, sir. God bless you more. Okay, salamat. Then si NC Ofra. Grabe nga ngalan niya, NC Ofra, no? Happy birthday, sir. Okay, salamat. Ako mas estudyante before sa may Sapaw, nga ato na sa may Rua City, nga high school na, grade 8 na. Ang guwapa, kag-cute man nga estudyante ko before, si Trixie P. Okay, happy birthday, sir. Okay, salamat kay Trixie P sa pag-tamyaw. Also si Melissa P. Dosado Dronila, dahil sa may Barangay Sapaw, Dumangas. Happy birthday, sir. God bless. Of course, ang guwapa man nga teacher sa Cali Elementary School, nga si Ma'am Yumi Dimson Britannia. Okay, ang hambal niya, Sir Vic, Donoso III, happy birthday. Okay? Salamat man kay Sir GC Val Gregorio, ang gwapo nga teacher sang Dumangas National High School. Happy birthday, sir, sabi niya. Of course, from DJ Zen or si Zini, the birthday ni Blasumong mo. Sa mali kahapon sa akon, happy birthday, Sir Vic. Okay, salamat kay DJ Zen. Dahil sa may Barangay Tiwi, Barotak Nuibo, Iloilo, kag happy birthday man sa imo subong adlaw. Okay, wishing you all the best in your birthday. More birthdays to come. Okay, more blessings ka. Good health lang, no? Okay? Si Jam Don. Ngalan niya si Jam Don. Okay, hambal niya, happy birthday po, sir. Okay, salamat, good. Then, of course, ang pinakagwapa dito sa may Tabukan Country Village nga si Fidelin Garcia.
hambal niya happiest birthday po, okay? Salamat gid Pidilin Garcia. Of course, si Ray Matulin Ilagan or si Ray Ice Cream. Happy birthday, sir. Okay, si Ray Matulin Ilagan sa may Barangay Talasan, Dumangas. Salamat man kay DJ Edward Navarro de Alio. So, happy birthday, sir. Tagay na karon, sir. Okay, so galing kay kahapon nag-ulan-ulan. So, daw wala ma-plan out mayo ang tagay-tagay. Okay, salamat once again. DJ Edward Navarro de Alio ang DJ sang C-Power Audio System. Okay, salamat man kay Pampag Videoke. So, kuha ko man siya kumpare kay Katupang Dion. Paring Pampag, no? So, happy birthday, sir. Okay, salamat gid Pampag Videoke. Salamat man kay Ma'am Junaline Donoso Dibel na akong nga paryente, kang iyang tatay, kay akong nga nanay, mag-asawa. Okay, doon sa may barangay Talasan, Dumangas, ang teachers ang Sapaw Elementary School. Okay, happy birthday hambal niya. Salamat gid. Kagang gwapo nga teachers ang Dueñas Central Elementary School nga si Sir Rickson Abolucion Padilla. So, happy birthday, Sir Vic Donoso III. God bless you. Okay, salamat once again. Sir Rickson Abolucion Padilla. Then, ang gwapa nga teachers ang Dumangas Central Elementary School nga si Ma'am Wet Katunaw de Migaya. No? Salamat mo sa pagtamyo sa akon kahapon. Si Alona Galaura, no? Sa may Barangay Talasan, Dumangas. Then si Krisha Surongon. Happy birthday, sir. God bless. Of course, si Val Angelo Biansat. Happy birthday. Okay, salamat. Then si Mary Chris Amiro. Si Juana V. Or si Jumin Arcelon. Happy birthday, sir. God bless. Okay, of course, si Julie Rose Dumagin Habaw. Happy birthday, sir. Okay, salamat, Ged. Then si akon man nga kumare. Kagwa pa nga teacher sa may Kabog-Kabog National High School sa may Pontevedra Capes, no? Si Ma'am Maria Teresa Bacamante Banyas. Okay, happy birthday, Sir Vic. Okay, salamat gid Maring Maria Teresa Bacamante Banyas. Okay, thank you so much sa pag-greet sa akong kahapon. Then of course si Carliton Sai, happy birthday, sir. Then from Kagawad, Marilyn Baltasar, ang isa man natong kaharanista, no, doon sa may Barangay Victorias, Tumangas. Ang hambal niya, happy birthday, sir. Okay, mga mo nagtamyo sa akon ba? Botani ko nag-send ka mo bisan tag piso-piso lang. Ano ni mo pera, pati joke kan. Okay naman dito siya actually ah. Joke lang na. Then Mamita Bailon dra sa may okay sa may Antique, no? So happy birthday, sir. Of course, si Wit Bayo na Arroyo Dumayas, no? Happy birthday, sir. Okay, salamat gid. Kag siyempre ang gwapo nga teachers ang Cayos National High School. Nga si Sir Dexter Ardales. Okay, happy birthday, Sir Idol. Wala ka ginang regalo sa akon, bisan manok lang. Na pwede natin makalduhan, no? Pwede mapahabol ang regalo mo, ah. Then, ang sikat man nga DJs dito sa may Panay Island, ang CEO sang Hot FM Iloilo, or si DJ Pink Noise, or si DJ Pink Noise, Hot FM, DJ Pink Noise. Happy birthday, sir. Okay, salamat, good idol. Okay, si Migo ko Dindo Asprelia sa may Metro Manila. So, happy birthday, Mig. Okay, salamat, good Migo. Okay, sikat mga remix maker, kag vlogger, nga si DJ Edgar Buenafe. Happy birthday, Sir DJ Vic. Okay, salamat once again. Salamat man kay Romila Silviderio sa pag-tamyaw sa akon. Happy birthday, sir. Okay, salamat. Kag of course, si paring Pablito Pedregosa, ang retired nga principal dira sa may Dueñas, Iloilo. Happy birthday, pre. Grabe, Brigadier. Okay, salamat gid. Din si Runa Lacanaria Jimena. Diri sa may Barangay Sapaw, Dumangas. Salamat sa pagtamyaw. Of course, si Arlene, parinti ko Arlene Dipita Dipra. Sa may Hong Kong, happy birthday, pariente. Okay, salamat. Then si Yel Villanueva, happy birthday, sir. All the way from Taiwan. Okay, salamat. Si Glenn Casquite. Okay, si Robina Bibayo Mongato. Happy birthday, sir. Okay, ang gwapa teacher sang Cali Elementary School nga si Ma'am Rubian Di Madara Dimson na nagtamya mo sa akon. Happy birthday, Nonoy Vic. Okay, thank you so much, Ged. Then si Ma'am Michelle Villa, da sa may ang gwapa nga teacher sang Patlad Elementary School, da sa may Barangay Sapaw. Happy birthday, Noy. Okay, so salamat, Ged, ma'am.
Then Cristilyn, doon sa may barangay Talusan, happy birthday sir, God bless. Then from Mary Grace de Binagracia de Loso, happy birthday sir, DJ Vic. Then from paring John Michael Lisa, Ding Lasa Lisa. Okay, ang DJ sang GLM Audio Mobile. Okay, salamat gid pre sa pagtamyo sa akon kapon. Okay, so pa man na nag-greet sa akon niya post nga. Okay nga may picture ko bala nga nagapungko sa ngalan ko. Okay? Okay, salamat gid sa nag-greet sa akon, no? Sobra ka mo 200 kahapon. Okay, so amo na siya ako nga display, no? This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed, plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.umangusmixclub.listentomyradio.com. Okay, oras ato na alas 4:40 na sa hapon. So, hoping ang tanan himos-himos na para sa ilang mga panyapon. Ang iba nagadigamos subong siguro, no? Ang iba plano-plano na kung anong ilang imnon karon. Okay, chiko ba ang great man kahapon sa akon, no? Si Mary Joy or si Mary Jo Inocencio de Quito, no? Hambalya celebrating you always. Okay, so salamat sa pag-greet sa akon kahapon. Also si Melvin Donoso Jamina, si Rin Ariola, si April Joy Biating Larida. Okay, salamat man kay Vicente Doctolero sa pag-greet kahapon sa ako, no? Si Ma'am Christy De Lariarte Robante, ang gwapa nga teacher sa Dakotan Elementary School. Also si Stephanie Dimson dahil sa may Pagdugi Dumangas. Okay, salamat man kay Lisel De Larmente, kay DJ Maya, no, sa pag-greet sa akong kahapon. Hambalya sa happy birthday Sir Vic. More blessings and good health to come. Okay. Then salamat man kay Shirley Keruben. Okay, Lister Robin Parillion. Salamat man kay Iada ko pariente Maylene Dipra, no? Happy birthday pariente Ninoy. Okay, salamat once again. Amon siya si DJ Ira or si DJ Willa sang RCFM 103.5 kag si DJ Ira sang KGNFM. Salamat man kay Santi Juniho sa pag-greet kahapon. Also kay Romeo Johnson Jr. Amalia, happy birthday, enjoy your day. Of course kay bro GR Pudina, dahil sa may abroad, no, happy birthday sir, bro, enjoy your day. Okay, salamat gid. Of course si Region Bigafreya Opial. Okay, so salamat. This si Peter Arcelon, Peter Bailon. It is not Peter Arcelon but Peter Bailon. Okay, dahil sa may abroad, it's your day, make a wish. Okay, from Peter Bailon. Salamat din sa pagtamyaw. Of course, si Lizel Diniros de Guzman. Okay, happy birthday, Sir Vic. Okay, si Ma'am Lorraine de Quito Dimson, happy birthday, Sir Vic. Okay, si DJ Patrick, nag-send masang greeting siya kahapon. Happy birthday, Sir Vic. More birthdays to come kag Permigate Broadcast Live. Then of course, salamat man sa pag-greet sang happy birthday kay DJ Marco Antonio. Okay, si DJ Mark or si Marco Antonio or si Mark Antonio Quintilang, singer man daw sa may Antique. So happy birthday, Migo. DJ Vic, God bless more. God bless you more, DJ. Okay, salamat once again kay Marco Antonio or si Mark Antonio Quintila or si DJ Marco. Thank you. Salamat man kay Francis Jan Laguardia, kay Sir Bernel Lumogdang, nag-greet makahapon sa akon, si Angela Christine Salandron Dinura, of course si Ties Cordero Agbada, kag si Sir Eugenio Holo, salamat man sa pag-greet, no? Kag si Ma'am Genevieve Hagono Pamilya, ang gwapa siyempre nga teacher kag school head sang
Lactoran Elementary School. Okay, salamat man kay Jassy Simpas Brandes, Arian Yani, Karina Dominez, nag-greet man sa akong hapon. Malia, enjoy your big day. Of course, si Queenie Mars Lacorte, nasalamat sa pag-greet sa akong kahapon. Okay, may pito pa. Si Lia de la Puerta, si SB member Hasmin Goles Ocampo. Okay, nag-greet man sa akong kahapon. Hambal niya happy birthday survey. Okay, once again, salamat gid SB member Hasmin Goles Ocampo. Okay, nag-greet man sa akong kahapon. Siyempre, unang nga nag-greet kahapon sa akon ang official voiceover sa akon nga mga remix, no? Nga si Emiliano Maulas Jr. or si Maninoy. Amo ni nga tingog, oh. Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Okay, amo nang tingog ni Sir Maninoy or si Emil or Emiliano Maulas Jr. Amo nang voiceover sa akon nga mga remixes. Okay, salamat mga Rinanti Douma, kay Aldrin Alexander Dikinya, nga ato na sa abroad, no? Salamat kayo sa pag-greet sa akon kahapon. Also si Dan Hernandez. Okay, so nag-greet sa akon, salamat gid sa inyo tanan. Okay, time check is 4:45. So for the meantime, matawa-tawa kita na yung magkikiyat sa itong mga exclusive mga Mother's Remixes. Basta gusto mo ka mo may patamyaw, just drop sa itong comment section. Dahil lamang sa the one and only dance mix channel dahil sa Dumangas, ini ang DMC Neto GFM Dance Party Mixes. At siyempre kaupo niyo si DJ Vic Donoso III. Mundo'y gumugulong. Ang bawat drop ay napakasarap. Sa dance floor kami halos lilipad. Kahit pagod. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed, plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast, www.umangasmixclub.listentomyradio.com. Ladies and gentlemen, Are you ready for this? I'm ready to sing. I'm ready to sing. Party people in the house. It's party time. Let the party begin. Do you wanna party? I'm ready to sing. I'm ready to sing. Party people in the house. This party's just getting started. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube, playing the best retro flashback music and the latest dance hits, together with your most admired DJ, CJ Vic Donoso III. Grupo mo! Maayong gabi sa tanan nga mga taga-barangay. Panawagan sa mga dalaga kang soltero dira. Mag-amat-amat na sa aton auditorium kay mag-aumpisa na ang aton pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public May Dance. When I wake up, I hear a dum 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 dum. It's like a drum sound that goes like boom boom boom. And if I hear it, it sounds like a song.
to the beat. With exclusive mix by DJ Gibbs. DJ Brian. Brian. Sabayan mo
This is Avril Lavigne. Hey, yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up? This is B2K. Hey. This is Ashanti. What up? It's Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Yeah, baby. Okay, mga hapon kay Andrea Miss Donoso. Okay, dala sa may Barangay Sapao City, Naloyan, Dumanga. Salamat gid Andrea Miss Donoso sa pagtamwa. Also si Rain Marie Joy de Ramos. Okay, mga cute ko mga estudyante nagkatalamwa subong. Okay, salamat din sa pag-support sa akong Facebook Live. Yudi Kaka. Okay, mga hapon kay Claire Zia Falconiten. Okay, salamat sa pagtamwa. Claire Zia Falconiten. Dahil sa may Barangay Sapao City, Naluyan. Okay, araman si Nuba Villa Altar Piña de Vera.
Okay, sa may barangay Hardy Dumangas, maulanon nga hapon, Sir Didibek shoutout. Okay? Shoutout ng bongga-bongga to Nuba Villa Altar, Piña de Vera, ang newlywed, no? Bago lang yung kasalti ko mo sa atong honeymoon. Okay ba ng honeymoon nato? Namin sa bungi honeymoon, giman matulutog na, no? Okay, big congrats sa newlywed dira sa may barangay Harden. Okay, once again si Nuba Villa Altar, Peña de Vera. Okay, regards sa imo ng ex-boyfriend nga husband rin na subang si Arnel de Vera.